morago ga mengwaga e šutišwa le mengwaga ya go gabela go ye lesome morago ga polao ya Fatima Patel molato kgatlhanong le ragwebo wa Polokwane Ramesh Patel gabiale o a kgatlampana ka kgoronkgolo ya tsheko ya Polokwane. Molatofatšwa Ramesh Patel o be a farafarilwe le go thekgwa ke mosadi wa gagwe wa gabiale Nazreen ge a tšwelela pele ga kgorotsheko. Patel o latofatšwa ka go bolaya mosadi wa gagwe wa peleng Fatima Patel go swara sethunya seo se sego molaong le dikolo. Efela ga se a ipona molato go dipharamolato ka moka tšeo a lebane go natšo. Botšhotšhisi le boramolao ba gagwe ba ruma ka dintlhakgolo tša molatuo le dingangišano malebana le mabohlatse ka moka ga ona. Botšhotšhisi bo ngangile ka la gore maetshwaro a Patel a makatša morago ga polao ya mosadi wa gagwe ka ge a re o ile a kitimela ka motseng wa malome agwe morago ga polao ye go hlapa le go fetola diaparo. Patel o boditše kgorotsheko gore o hweditše mosadi wa gagwe a le ka gare ga bodiba bja madi ka ntlong ya bona ka Nirvana go la Polokwane. O re o ile a mo kuka le go mo thekga fao a bego a bitša leina la gagwe ga mmalwa efela a sa fetole. O re morago ga fao o ile a ya go hlapa ka ge a re yena o tšhaba madi le gore a kgone go tsenela thapelo ya mantšibua ya semoselemo. Go le bjalo motšhotšhisi wa mmušo o ngangile ka la gore Patel o be a leka go timeletša bohlatse ka ge a re ga gona monna yo a fodilego hlogo a ka tlogelang mosadi wa gagwe a hlokofetše ka gare ga bodiba bja madi le go kitimela go hlapa ebile ka motseng o šele. His wife is lying there in a pool of blood. But we know some few minutes thereafter he chose to leave this very scene to go and take a shower at his uncle's place. Is that the action of a reasonable man? I submit no. No, man. You surely cannot leave your wife there critically injured in a pool of blood and you decide, no, I'd rather go and take a shower. This is not an indication of a person that didn't know what was going on there. Go molato o mongwe wa polao wo Patel a bego a latofatšwa ka go bolaya mmagwe Mahajin Banu Patel ka ngwaga wa 2017 fa mokgekolo yo a ilego a thuntšhetšwa ka ntlong ya gagwe go la Nirvana le go hlokofalela bookelong. Molato o ile wa tšhollwa se ke morago ga gore tlhatse ye bohlokwa ya mmušo yeo e bego e le mofepi ka ntlong ya mmago Patel ge tiragalo yo e diragala a se sa boa ka mo nageng ya Afrika Borwa morago ga go buela nageng ya gabo ya Zimbabwe. Ramolao wa Patel Saleem Khan o latofatša mmušo ka go šomiša bohlatse bja mabarebare ga ešita le bja kgonagalo go ena le bohlatse bjo botilego. Khan o re kgorotsheko e swanetše go lokolola molatofatšwa le go se mmone molato. My Lord, the accused in this matter was charged with 1 count of murder, 1 count of possession of a firearm, unlawful, 1 count of possession of ammunition, unlawful. Then he pleaded not guilty to all the charges. The learned prosecutor, Advocate Mudau, conceded right from the outset that the state's case is founded on circumstantial evidence. My Lord, that is a very important point in this case. And my learned friend, Mr. Mashiani, himself conceded that towards the latter part of his argument, especially in response to questions put to him by the Honourable Court. Consequently, my Lord, the state was encumbered with satisfying, or is encumbered with satisfying the prerequisites for the admission of circumstantial evidence. And this is addressed in my heads of argument from paragraph 5 et sequel. My Lord, the explanation tendered by the accused on a conspectus of the evidence before this Honourable Court are reasonably possibly true and further demonstrate that the state has failed to prove the guilt of the accused beyond a reasonable doubt. Go dipolao tše dingwe tša ka lapeng le tatago Patel Firoz Patel o bolailwe ka molato wo o sego wa rarollwa wa go hulwa ge le tatago mosadi wa gagwe wa gabiale e lego Yanus Mayet o ile a thupja le go bolawa. Botia Patel Razin le yena o ile a thunywa le go gobatšwa matšatši pele gagwe a tla fa bohlatse kgahlano le morwarragwe Patel. Yo Patel gabiale sa le a etšwa ka peila ya diranta tše $250 tša diranta. Molato o tla tšwela pele ka laboraro lona le. Nna ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC kgoronkgolo ya tsheko ya Polokwane.